Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ukhuleka udokotela uMhlongo bathi babakazinto ziyenzeka ngikhuleka nje ngisesikolweni esikhulu endaweni yaseMgababa bathi se-area 7 ngamthathelwa namhlanje ngikhuleka nje ngikanuni wabo ngikaniswe into eyodwa ukuthi angifisi ukuthi njengoba kwahluleka baba bethu mhlawumbe kwesinye isikhathi bangafikelela kulesigaba esifisa ukuhlukelela kuthona nathi sigcine sihambile emhlabeni sikhunjule ubaba omkhulu ingekho nathi into ethi nathi kukhona ithagethi esishayile kukhuleka nje udokotela usendaweni yaseMgababa ngaphansi kwenkosi uMandla esanda ukukholithama sifuna ukuthi nje siyabingelela kakhulu siyathobeka kubona bonke emhlabeni wonke jikelele sizene indaba ezinhle nezimbi kuyahlukana kodwa wena ongafuni singaphenduka le ndaba zibe zimbi sibe usawoti kuwena noma zibe into ebabayo kuwena kodwa wena ofisayo ukusizakala singaphenduka sibushukela kuwena so memezelela lokho ukuthi mhlambe hleze ugeje ithuba lokuthi usizakale la kaMhlongo somemezela kulokho ukuthi kuJune ku13 and 14 isikhona leMgababa kuvelele lo thuba lenqalisi ivele lokuthi siphinde sikwazi ukuthi ubingxenye ukuthi uphakamiseke nawe la kaMhlongo ngoba kade ufisa ukugibela uzofika khona ngiqonda ukuthi kuphi nakuphi izizwe zonke ziyanyakaza Cape Town Mpumalanga eGoli Eastern Cape yonke indawo bayanyakaza loSotho Swaziland nawo umncanyana bonke abantu bangakithi koNquthu koMtuba yonke indawo bayanyakaza koSikhaweni siyabanyakaza koRichards Bay siyabanyakaza sisabantu sithi sifikile lolo thuba lenqazi ivele ukuthi nawe uzophinde ukwazi ukuthi ube umuntu ebantwini ngoba ayikho into ebaleke njengokuthi noma uNkulunkulu angakukhumbula kodwa akukhumbule egcineni babona nabantwana bazalayo ukuthi uzamile ungafanele sehluleki nje sehlule sibane sivuma induku singakaze sizama ukugadla ake ngikusho lokuthi kwayiwona ukuleka uvika kuphela ungagadla bagcina abantu bekujwayela kabi sekuyisikhathi sokuthi ugadle manje sebephumelela abantu bayitshethu uzoba lutho wena emhlabeni vele awuzoba utho emhlabeni vele kodwa sekuyisikhathi sokuthi ngifuna ukwazisa namhlanje umntaka baba ukuthi kuyona le ndawana le kuyona lento odeleleke kuyona usengakwazi ukuphendula nawe izinto zikuhambile kahle ngikhuleka nje ngisendaweni esikolweni esikhulu ngicela sithintaneke ngomhla ka13 and 14 ngabe kusabambezela sobe sino hlelo umgubho esiba nawo esijo ukuphakamisa ngamanye amazwi okusiza abantu ngendlela emangalisayo sizoba nomhla ka15 and 16 sobe sendaweni yaseCape Town ke lapho sibalekelela khona abantu kodwa sifuna abantu abangadlali nabantu abazaziyo ukuthi bafunani nabantu abaserious wena odlalayo sicela uhambe kwamanye amapage akhona amapage okudlala okuncokola nje ezindaba lexoxa khona la asifune umuntu uzosibuza imibuzo sifuna umuntu nje ozothi thina ngicela ukubhalisa ngosibani wangasibani bani lalela le video ayizile kumaluma ayizile kubani kodwa ize kwena izolekelela wena ngoba umuntu ozubuhlungu besicathulo wena akekho umuntu ozwayo nangamhlwane futhi izinto zakho zikushiya uyoshiya ekhaya kunjalo ngiqonda ukuthi esikhathele ukuthi ngichunywe ama-ice manje ikhathele ukuthi niphenduke nibe iqila zabelungu nibe iqila zabantu shabamnyama sekuyisikhathi manje sokuthi umuntu nomuntu akakayimele cela ungifonele kule number egijima le screen ethi 067 165 7485 067 165 yona number esitholana kaMhlongo lezi ezinye ungabusayithinta ngoba sezathathwa abasile sizamile ukuyilwela le number kodwa sahluleka sihlule into eyodwa ukuthi siyayilwela ibuye namhlanje ngakusasa baphinde bayithathe ngoba bona la yini shuthi wangaphakathi ka-Telkom siqondele lokho komntana sekhaya ukuthi sekusukile la esikolweni esikhulu kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa sivula izandla nje ekuthenini kuyaqala kuyasuka lokho sicela ufonele kule number yokubhuka 067 165 7485 so bese nempakamiso ya 20,000 rand okuyiwash ifoni iringi sizoba nozinto ziyenzeka ozobe uyi5,000 rand sizoba nensebenzo ka3.5 ithatha umuntu osemazingeni aphansi ukuthi imbeke phezulu la yakwazi ukuthi asabalale abumuntu siqonda ukuthi mina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva sikhuleka nje lezi ndaba sisho sesigodlweni sekuyisikhathi sokuthi nawe ukwazi ukusizakala ube umuntu obantwini ngoba vele sebekuhlebile omakhelwane bathi ucela njalo bathi ukhuluma njalo wenza yonke into njalo kodwa sifuna ukusho njalo kulesi sikhathi ukuthi awumncinyana nawe sengakwazi ukushintsha impilo ube noDecember right phinde ube nempilo right uphinde ube nako konke futhi okufisayo uphumelele kahle ube right kuna nevideo lapha bye sengihambile mina